kusasa but ufuna sikhulume nakhona ukuthi kusasa sibuya njani ngoba labanye beni baye esikolweni angithi so ilanga la kusasa sometimes it over different okay yeah but again nguye coach Elliot lebesinayo Elliot akasing coach nje kuphela but ubuye futhi abe deputy president weMpumalanga tennis ngabe magama i-tennis eprovincini nibo laba iphethe nef so njengoba la sizokhona kufuza into eziningi and nokuthi sathi sinikani ku-tennis so just take a through the process yokuqala from there so bese siya split lamalanga laphelile coach Elliot lengacoacha njengoba besathi nduna Edna bebahambile bayomela iprovince eBinoni nguye bekacoacha i-team ye-province lebeyihambile yeBinoni ngalabe magama nani ngalenye langa uma nitimisela nani into dithola ningena ku-team yesehlanzeni ku-team ye-province nihambe nomela i-province yabo so ngiyo intention yethu but lokubalekile konke kuqala namuhla okay so asistimiseleni nisene sure ukuthi sisasa lelanga leli njengalanga lelibalekile ukuthi sizofunza and ngilizele ukuthi manje ke sibe disciplined angifuni ukuva ama complaints la kini ukuthi lomunye ungendani lomunye uyathuka asikhulumi le language leyo namuhla ne in fact from namuhla donke lekinto lethu asikhulumi ngayo bayathi ke laba benda thina bheke eceleni ukuthi ngibahlalisa ngaphandle babuyise lo mcondo na ungabuyi batawuhlala vele besize sokucetha baye ekhaya so asibe discipline okay and then ke coach president ke niyamathi ke ngiyile sinayi la sikhosi angathi introduceile kuye but yamkhumbula mos sinayi plus yeah president ke nguyele sibambisene naye so are we ready yes okay so nitoba na coach Elliot kwamanje from there so bese ke sesiya splitter sisebenzise nale court layer as well but kwamanje sitoba la okay can I click that? Yes Sanibonani ninjani sibanga kusile mina nje enginganitshela kona ukuthi kube ngaba nenhlanhla ukuthi ngiqale ukufunda i-tennis sesengangani so manje ngangikhuluma njengomuntu esinimbone kaningi e-TV alright manje ngokwesimo sokuthi thina sakhula emakhaya emaplazini ama-tennis court belangekho eduze zange sawathola lawo mathuba nokuba nama-coach njengabo sabe zange sawathola mina ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngahamba ekhaya seplazini ngakhuphuka intaba ngayocela omunye umlungu la kusebenza khona ubaba amgadela inkomo ukuthi angifundise itennis yani kumzukuzuku kumele angithatha edrobheni nami angibuze ukuthi nginawo amateki nginayo yini iracket bezingekho lezinto mara bengithanda itennis ngokuzimisela ke ngagcina ngifundile ngafunda kakhulu ngise college ngangenela isasol bekune sports makunama course we tennis bengiya ngidlala ngifunda hayi ngazimisela ngabona ukuthi hayi man lento musi ngaphinda ibe isinkwa sami le mangibukisisa kahle ngihamba ngawuyifundela professionally manje ngiyacoacha le ndawo akhuluma ngazo indawo engicoacha kuzo la ngithola khona namasenti nemali yesishibo nemali petrol ukuthi ngikwazi ukunivakashela so ngi-head coach yase-Legbron mangabe niyakwazi e-Legbron bese ngiba i-private coach yase-Hohenrood War School bese ngiba i-private coach yase-Kinross Social Club nase-Secunda Social Club kodwa lokho akubalulekanga kangako ukubaluleke kakhulu ukuthi ngithanda i-tennis ngenhliziyo yami yonke alright mina ne-tennis i-ball pen nephepha sihamba so asihlukani so sikunama activities ke namhlanje sizowenza la amnandi ipartner yami ke kuma doubles just kunihlebela nje siwinile phambi kwayizola ngisho izolo zange sidlali basabile besidlale ne-spread kusukela nge-14 until nge-17 bekuyizolo mina ngisuke ne-spread izolo ebusuku ngayikhaya ngivuke ngabo 3 namhlanje after 3 ngiyeza la so ngamanye amagama if nina ningayithatha serious lento lesiyenzayo sinosabelo nina nizimisele nisesebancane
ngiyanitshela i-tennis ingashintsha ibe isinkwa sakho, ingaba i-profession. Kimi kuyi-passion, bengizithandela nje, but automatically yashintsha le passion yaba yini, yaba i-profession. So ngamanye amagama coach i-tennis kuyi-part-time job. Balekanga konke lokho ukukhuluma ngemali, but okubaluleke kakhulu yilama activities sizowenza. Ke umntwana ozohlala angenzi next. Ngabona musikunabo number 1, nabo number 2, nabo number 3, nabo number 4, nabo number 5. Ngisho nababona. Right. Kunama skipping rope, kunama fitness ladders, kunama fitness high heels. Tennis is healthy, tennis is profession, tennis iyimpilo. So ngizocela ukuthi manje sithi ukuhlukanisana, ngazi mhlawumbe singaqala ngama drill exercise. Siqale ngane Mr. Sabelo, singaqala nge-fitness bese siyabuya. Siqale nge-fitness, ne? Right, ngizocela laba abafisha kakhulu. Basale ngapha, laba bade baye ngapha. La umfisha nje uzibona ukuthi vele ungaka. La. Asibeke nama racket la phansi. 2 mangithi 3 siyaqala nezwa ake demonstrate uthatha ipo Straight like 2 more groups. ya bengithabancane One ngale. 2 more groups. banengi ngapha ne Yeah, angisa bazokwenza ngathula stations like 2. nalapha benza same time nabaqeda ngena another 2 As split like 2 nalapha. okay ba split but laba ngathi number yabo incane right ready uthatha ibhola ufaka nga1 eracketini yes sibone ubani uzoceda kuqala ungave balungisa laba abazoqeda abayi2 bave ba red laba mabaqeda ngena abanye abayi2 kuzongena abobani abayi2 nabaqeda lapha ubani lokhatela le bhola right usala ama racket line azondimaza ready ntombazana mele ube ready uyogijima uthatha ibhola ngapha kuphela na indawo yakho you ready? Ready, go! Thathi ibhola nga-1-1. Ijima fast. Bona ubani uzogcwalisa kuqala. Bona uzogcwalisa kuqala. Bani uzogcwalisa kuqala. Ngalithathe ngapha, qetela ngapha kuphela. Yenza masinyane, thathi yofaka. Yoqeda masinyane ungakaqedi. Ijima iba fast. Slowly. Pusha fast. Asiye baba. Asiye, bani uzogcwalisa kuqala. Kaleni izandla. Right, abayi2 ngale maraketi. Stop. Ngale ubaqedi ngali linye. Mshaya kamazali. Mude ngale linye. Fast. Kaleni izandla qede qala. Right, abanye abayi2 abayi2. Iraketi ifunani manje? You ready? Right, start. Tata ubeke. Hayi nga-1-1 ho stop wall boy. Tata nga-1-1 yabuyisela. Hey, buya back. Buyisela. Ngathathi 2, buyisela. Ready? Tata nga-1-1. Go. Tata 2. Siyempani. Bona ubani uzowabuyisela aphelele kuqala. Ubani uzowaqeda kuqala eraketini yakhe. Bona ubani uzoqeda kuqala. Naliphuma uyalibuyisela. Maliphuma uyalibuyisela. Buyisela. Mude mfana. Ungavumi ukudliwa wena. Right, here we go. Mandela lethelele i1 lapho. Qeda phela gcwalisa ama-space, ziphi space. Naleli. Kantwana. Wamanyazi ipace. Ziphi ibhola. Ngizana uyithethele i1. Ungathathi ake nina umali emuva. Sala ama-racket. Mbona abanye bathatha amabhola la. Iyale emuva nama-racket. Ake ningilaleleni, hambani yomali emuva. Sukani like this. Ngobani abayi2 abalandelani. Susa leyo racket kuqala lapho izokulimaza. Beke emuva. Right, abayi2 abalandelayo. Lelo bhola la. Go. Right. Alright, that's it. Ngobani abanye bangenayo abayi2. Ngena nini? Right. Asheke iqala ukuthi abanye omemaraketi. Mani maraketi. Right, start. Ungenga 1-1. Ungalimali.
abayi-2 abari. Kwe-1 la, kwe-1 la. Nabaqeda na-push. Uphe-1 wangapha. Uyengena ne-racket, bayilakhethe emuva.